makaton pero kada adlaw lista na pud na module quiz project na taas kayo hasta Sunday nagihapoy dala reklamo sige kog reklamo estudyante ra ko dili ko robot oy hey reklamo pero gaansar gihapon ko kay gusto ko mutubo di lang gusto mag-wall pirme sa buntag pa klase sa gabi pag chat Pass before midnight. asa pa man ko patkat hawod mo tudlo pero sobra ra ka apilo niya kung kapoy nami inyon nga way disiplina reklamo sige kog reklamo estudyante ra ko dili ko robot oy hey reklamo pero gaansar gihapon ko kay gusto ko mutubo di lang gusto mag-wall pirme gamay ngang yolang paminawa pud mi hatagi mi oras nga makaginawa makaton gihapon mi mas klaro mas limpyo kung balanse ang libro uga mong kinabuhi hey! reklamo sige kog reklamo estudyante